ole tuntuma chon equipment kan soi fiang chu ka ti dewa amaro chu equipment aya khadit a basic lu to ka tanga tran tur kan ni wangin engemaw kan soi fia tel lok tang zenial codex kan ti hi starlight ang khani a tin PUBG khel tan chuanin royal pass kan ti ang khani ta ni ti chuanin min lo thiam lok ula ka khel man lo tlat ka royal pass kan lo ti ta ni chu omje chu elite thi kan unlock thei ta ni unlock man khu kan hmong khon 899 le 1899 om ta ni tawla wan ya diamond man an voucher man hi mo ti chuan khu kan don phei tur hu level 6 level 100 thleng max tur om ta ti chuan khami kha kan up na turata na zon quest om ta quest a kon join one arcade mode join one standard match kan tiang chi Valor apoki kill total of 12 heroes in any mode with warriors kan tiang chi te po collect vek thei to a mase ka upgrade lo wangin ka collect ve thei lova tikhan 120 hey codex point a peta 120 codex point zonin level khat le tle mani ta ni hemi level 8 a ko mek ta ka codex point hi level 9 na up to chuanin 30 point in kala phalo ni 100 a full huna kanin level 9 nenga 100 a full huna level 10 tiang khanita he hian 10 a pe a hian 40 pe hian 40 pe le a Valor hian tiang khan I ti tur kha om ve ta ni ka kha codex ti tur tan tin week 3 ni ta week 2 week 1 ate po ti tur om vek thowa collect vek thei to hai roulette kan tia roulette chu PUBG ang mama zoka level 50 I codex ka level 50 ni huna khan hi spin thei ta ni limited skin te oma en lo te om ta ka kha codex su ni ta ti chuan road to glory hen kan soi to angin hero kan dong thina round 30 round 12 hey voice on pani chekala khelang ani ta you'll receive finishing 3 match in a day data is reset at the end of the day each atita event hin heng te po hi oma ti tur no kham ve ta ni event te po ti chuan backpack set a hen backpack so oma hey arkana te kha kan nei sa ta dong ta chuanin hero screen child te kan nei ta ti chuan le bokin skin voucher om le ta skin voucher le hero token om ta hei skin token hi in use chuanin skin token redeem na a shoi lut chewa a then chu 50 man te ni a then chu 200 man te ni a in call back be peitan chun hei heng te po limited skin epic skin te thleng hian a thleng vek the ni skin token hian mo ke po hei ka thlenga ka favorite hero ni ria tu na chuanin I tlem chon man chu har lutuk lova karina ang dewnia man chu no mang renga seka du ber chu ni chuang lova nakina hero man tu ra kalati chunya anyways profile kan check le lo kang profile hian in hi ka landa na ni ta ni jana tuna ri hi chon trio te duo te in khel lutuk lo mai la poilo khop mai a chan chu trio le duo khel thar ho in thang khel khanin ama khel to ngai lo I lo hero lo nga sa si ho kha kan tum thina an hero tha thai mas crowd control te tam thai mani chu ban solo in khelila anuam ber rian ni hi chuanin win rate pot la chadu khop mai ni zan kan han duo trio vel chu enemy har thai lu to ka hero insufficient thei box ya ti chuanin combat history kan ti chu he history ang khani maya ti chuanin battle stat kan ti te kes player card hi om le a player card hi edit the hei assassin role mage FG gaming mizo ting ka da highest rank te lang veka tiang khani dana ni chuan shopa hianin lucky draw te om ve a lucky draw hi hemi crystal manghen kan draw turania nakina kan dong phei kan dong ve pheu thawni hende bo ti vek thaya he free oma normal hi a free hi spin don chuan du zat quality thaya ka tok mai ro sa engemo free don turo mi don thave a large horn ka dong ani tangkai lo thin khop mai ole kan rank du chuan rank match ti hi kan click anga dinglama mi zok hi ti chuan kan solo du chuan one player kan click ang thiante pani pathum duo mo trio mo kan du chuan 2 to 3 players kan tiang 5 players kan click chuan mi panga kan invite nge ngai 2 to 3 players a hen mi pakhat emo pani emo kan invite anga ya one player here in solo du chuan one player solo per the ani so anin tun han silver rank kan meka silver 1 tiang khana om chho ve zela ti chuan season he ends in 7 days atia tuna hian in ends of season niriat tharuk sang ni som ni atia sorry thariat niruk thariat ama sabera mi hi thlani hi
thariat ni ruk sang ni som ni a en lo to tur season end tur ni don chuanin tuna hen July September August ni ruka season hit top don ani mel ani masen noi hen season ends in 6 days ati khalai khala sha thiam che big lo helai milem te hi inclick thina nga henu te hi dinglam noilam mi hi ta chuanin achievements kha om ta hei engemo achievements call tur kha oma development te po oma arcana upgrade arcana or gold to upgrade arcana tiang chi temo shop purchase spend gold event limit kang kha om ve vek ta ni heng hi itin quest hi om bok ta quest a hianin I PUBG ang deuh thawin I account level la zirin I engemo don phei tur kha om ta magic crystal ka donga chuna khanin hey level 10 level 20 level 15 thang hi max ani mel ti chuan tuna magic en lo hakan manglok te ang draw one time engemo ka don lo takin spin ve mega arcana fragment chest B tia okay engem man na kanen sinlok kala dong ngai lova ka backpacks open to receive 1000 fragment kan dong don hi hei alom hle mai 1000 fragment lai ani a pakhat apna demo kan enlok ang arcana ka lutanga TP ni lo zo kan max ma support ang ABP hi ADP hi chun hei ko max line ni upgrade arcana chu level ada dei lo zaruk BP zaruk le somriat le pani mang then dona kan upchin shim ange tikhan level 3 pakhat ka up le ta chun gorilla hi khatni tumlinga panga ka max to a panga dang max alanga ya helamero hi pang o khatni thumli ka max to a paruk max alangai dona hemitan hian BP te kan ma mo hnem dona chumi wang chon hero hi atira le ngal purpur lo atha khop mai codex ate po hei claim tur lom vele zela quest a hian yang collect now ka click maya ka elite pass po royal pass ang deuh khan level 9 an lo ni ve to a tian hei claim tur kan eita noi lam jok hi chung lam jok po hi claim tur chuanin starlight kan ni anga yang deuh khan ni kha tunchuma kan video basic a chon ni ri sela equipment so hi na kinakaron la soifia vek don thova ti chuanin equipment si a harlo lutuka en lo ang ai hian a harlo zok ani MLI na complicated lo zok de equipment si lungai na turam lo talent page zok a hi kan soifia te lok teang sprint khani maya execute kan shia punish hi chu retribution kan tiang chi infam na tin retribution la lo hian he spell la lo hi chuan jungle item in lei theilo shim in game a ti kha she turania hemi la lawa enge ni jungle vengot tuma jungle item la kan kha thei velem lawani ti chuan roar om le a hian attack speed te enge ni cooldown speed te min puita healing kan ti revitalize sang khani dewa ma se ke mani instantly recover if revitalize sang se khani chu disrupt p taret undisable theya second nga chung taret reng enge ni nangma khoilo chain an siam thei ani chon days som le days su stun all nearby enemies for 0.5 seconds and reduce their damage dealt by 40% for 2 seconds atia hey abul naimi hemi bial chung mi ho jong hi stun don ani second chan ve chung chuanin an damage hi 40% in second ni chung atiniam sakdon boka purify ve boka hey purify so kan shaveka flicker hi chu teleports your hero a short distance ati hey chu flicker hi chu ama miang tho khani ml miang tho khani kan khania ti chuam kha talent kan tita enchantment equipment dom le enchantment hi nang mani nei unlock ve mai dona enchantment hi chu hey hi en loina man chi tura kha chu a mai nen recommend a in suggest ve mai kha chu lungai na turam lo chuam guild hi squad ang khani maya equipment si nei hey jungle kan ti chu hunters knife ang kha hey kukri hi nia chun hey level 2 ho zong ang khani maya ti chon hey hi level 3 zong ang khani le maya
level 2 thleng ba kha ka langai lo rim ma kai chu 750 man hoi kala le mai dona ti chuan movement ta chuan kan trevek anga hei all sama asira hi lang veka ding lama hi hei 11 armor pe a armor ania hei magic defense hei hi warrior boot angkha hei tough boot angkha glided grief si sonic hi warrior boot angkha ni maya flashy hi magic boot kan tiang si cdr boot kha ni le maya enchanted kicks kan ti hi arcane boot kan tiang si magic penetration pe chi kha war boot si physical penetration aniam attack speed hi swift boot angkha war boot hi swift boot kan tiang kha ti chuan in hei hi harm select kan ti hi i rapid boot angkha tlanchak vurvun angkha ani ta ni ain ang vekani a ming che danglam warrior boot tough boot magic boot arcane boot swift boot le rapid boot khani le mai ni chuanin support tun tumero chu support hoinan man tur big item te hian ron nei ve heng te pai soi fia ka cha khop mai heng poni se attack te hen te chu a hran vekin ka ron la soi fia don ya hei tlem lutuk build khat ni thumli nga ruk sari riat kwa som pakhat 11 builds so mani hei engma har om lo lifestyle in man si tiang si te ang kha shanin om ve khang tu nakina shanin kan la soi fia don ya kha zong kha tu na ta na ka video chu ni le phot te se do 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 do